тренд болуп аткан мен хотя бы деген трендти тартабыз азыр Шерхан. Мен хотя бы жарым саатка деп туруп миллион саатка жок болуп кетпейм. Мен хотя бы телефон чукулабайм деп кайра чукулап салбайм. Кайра Шерхан. Мен хотя бы телефонду интернеттин өчүрүп туруп сразу жатып уктайм. Мен хотя бы тургузганда азыр деп жата бербейм. Шерхан, сен эле ошойсуң го. Мен хотя бы мага сын пикир айтса, мындай десем мен деп унчукпай угуп калам. Мен хотя бы шылдыңдабайм. Шерхан, эме шылдыңдаган жокпу? Бул тренд просто, апай. Тренд бул жөн. Жок, бул эми жөн эле, апай. Тренд да бул жөн. Ошодо ойноп атабыз го. Эмне айтасың? Мына сен дагы ойноп атасың, Шерхан. Мен хотя бы курсагым ачканда, курсагым ачты дебей, мындай чыдайм. Мен хотя бы Ёмай, таппай атам го. Коркпой эле айта бер, Мен хотя бы бир күн кечке чай ичпей жүрө бербейм. Койчу, мен андай кылбайм го, түшүндүм да. Суу ичип жүрө бербейм. Мен хотя бы коюп ишине токтоганда чай ичип келели биз анда. Мен хотя бы макияжга киргенде 2 саат отурбайм. Мен хотя бы просто бир жактарга барганда обязательно жакшы даярданамын го, ошон үчүн салонго барып, мындай жакшынакай болуп, профессионально, красиво болуп эле айтам. Мен хотя бы бир жакка баратканда эскертем да Шерханга, Шерхан бир жакка баратабыз. Болду да, айтпай